In the 1950s, the faith and the lives of the Kapampangans were threatened as the province of Pampanga became a breeding ground for communism. During that time, the Most Reverend Cesar Maria Guerrero, the first bishop of the Diocese of San Fernando, recognized the social unrest in each family and parish he visited. He thought of something that would help fight the pressure of communism and socialism in the province. He founded the Cruzada de Caridad y Buena Voluntad, or Crusade of Charity and Goodwill, on the third Sunday of February 1952. Together with the Cruzada, the Damas de Caridad was founded, with them being in charge of collecting the lamak, or the voluntary offerings for the less fortunate. Such title was chosen because it fits to the current situation of the whole province, which at the time seeks for remedy, remedios, or kapaldanan. The crusade commenced in May 1, 1952, using an image of Our Lady in the parish of Barangay Baliti in San Fernando. Holy Masses were celebrated. Praying the rosary was endless. Missions were conducted, and the lamak increased exponentially. This is what the Virgen de los Remedios brought in every town she visited. On the 23rd of November 1954, the Crusade of Charity and Goodwill was renamed to Cruzada de Penitencia y Caridad, or Crusade of Penitence and Charity. A new image of Our Lady was introduced, together with the image of Santo Cristo del Perdón. This is to remind the people that the Blessed Virgin only leads us to Jesus Christ, ad Jesum per Mariam, and to remind us of the repentance and reparation for our sins. As the crusade went on, the marks of communism began to fade. In every house that they passed, replicas of the Virgen were enshrined near the main door. Many were converted, and various miracles were believed to happen. Because of the deep devotion to the Blessed Virgin, Bishop Guerrero requested that the image be canonically crowned under the title Virgen de los Remedios, Indu ning Kapaldanan, Tula ning Kapampangan, Mother of Remedy, Joy of the Kapampangans. Thereafter, the decree was issued on July 15, 1956 by Pope Pius XII. On September 8, 1956, the Virgen de los Remedios was canonically crowned in the provincial grounds and was attended by all of the devout Catholics in and out of the province. During the calamity brought by the Mount Pinatubo eruption, the Virgen de los Remedios and Santo Cristo del Perdón became the refuge of the Kapampangans. They again became the faithful's remedy during that devastating period. Today, we turn once more to the Virgen de los Remedios, that we may find remedy in her and in Jesus, the Santo Cristo del Perdón. Let us remember that never was it known that anyone who fled to her protection, sought her help, and implored her intercession was left unaided. Santo Cristo del Perdón, have mercy on us. Virgen de los Remedios, Indu ning Kapaldanan, Tula
ning Kapampangan. Pray for us. Maghintay at may nakalaang bukas.
JP and Tay Yuico and family, Ryan and Teng Caladio and family, Jose Pepe Hison, Mr. and Mrs. Perlita Reyes. Magkabi at tampo king dalita pamukulat. Kilagining impam. Puning anak, ang puning banal Espiritu, Amen. ing grasya ng ginutang Kristo, ing lugod na ng Diyos, ating pamakyag ng banal Espiritu, mantabi ak kakaingan, At kaya kan timurin, mayapayabak kaya kay po, mayapayabak po amon. ini na po yung tauling haldo, kaya betaying denting banal alarawan, iting binsagandang dalo balen 2021. Ating gamitan tayong pong liturya, yapin yung botibang misa, para king pandemya. Manigaputa mo nga biyabek king Diyos, kambi ng Birhen Maria at San Jose,
ating kakatang pato ng Santa Monica na sana mitok nang na iting pandemya. Nya batang abebeng matampangganat ngini kaniting kapag masusyan, amin ang tada pamod pagsisyan din kasalanan tamo. At anyaran pa yung dunos na at kapatawaran ng Diyos. Ginoong Jesus, ikang pepakayap karing masakit, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulo. Ginoong Jesus, ikang mamatawad karing makasalanan, Kristo pakalulu. Kristo pakalulo. Ginoong Jesus, ikang babyeking sarili mong biye, ban pakayapan mo kami, at addanan sikanan, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulo. King Diyos, sa mayupayang totoo pakalunwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alanganga. Amen. Manalangin tamo. O lubos mayupaya talanganggang Diyos, ikaing santungan mi, king nanumang panganib. Kaya kami lalapit, king kaligaligan mi. King kasalpantianan, manalangin kami, balikdan mo lang mitmong malasakit, ding sablang magkakasakit. Pagkalaman mo lang alanganggang kapainawan, ding mayango na biye. Pamamatula, ring magpaldas. Pamipakayap, ring masakit. Kapayapan, karing maging alu. Sikanan, karing lilingap, karing masakit. Kabyasnan, karing mamuntukan mi. At tetagan, karing sablang sasaw, karing malda. Paulining masabal at lugod. Banabe-abe, makaibiya kaming ligaya, king banal mong lagyo. Itihadon mi, king kapamilatan ni ginuming Jesucristo ang anak mo, ang mabibiyang pang magari kambe mo. King kameto nga ning banal Espiritu, Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Makiramdam tamo po king amano ning Ginoo. Pamamasang ibot, king libruning tagulele. Ingbiyeku alang katahimikan, akalingwan ko na nung nano ing kanwanan, at ngeni nga akong manyambitan. May bating na ing sikanan ko,
Itang pag-asa kong king Ginu manibatan. Neng agaga nakako ing dusa at kasakitan ko, bengaring at dung mapait at tahenho. Neng apipigunaman kong alang patugot, ing kaladwa ko, antiyawaring malulumod. Dapot, iniing sasabyan ko king sarili ko, inya ing kapanaligan ko, mibabawi. Ing lugod na't kalam ning Ginu, mayayampat, ni ela magigisan, ding dapat ning mayap. Balang abak, mibabayula, tutong maragul ing katapatana. Ing ginuya ing bandi ko, nga kong mimisip, inya kaya ko sukat manalig. Ing ginu mayap yalub, karing manalig kaya, king kaladwang magdulap kaya, masanting ing manaya kong alang bulad, king pamagligtas ning Ginu. Amano ning Ginu. Salamat, King Diyos. O Diyos, aslagan mo kami, king lupa mo, at mga ligtas kami. O Diyos, aslagan mo kami, King lupa mo, at mga ligtas kami. O pastul ning Israel, tingiran mo kami. Ikang makalukluk baboning kerubines, sunlag ka sana, gisingan mo ing kekang upaya. O Diyos, aslaganan mo kami, King lupa mo, at mga ligtas kami. O Diyos, alubos mayupaya, misan pa balikdan mo kami, at iba't banwa sumungo ka, lawan me at dalawan ing ubas, sesen me iting tenam nakabud, ningwanan mong gamat. O Diyos, aslaganan mo kami, King lupa mo, at mga ligtas kami. Parangalan tayo po yung Maya Pabalita. Mipuriya ing malunusan na igpa at Diyos, at manibatan ning sablang tula. Pamatula na katamo sana, ning sablata mong kalungkutan, banking kapamilata ning tulang tinggap tamo keya, itamo naman, awso pantala, ring at tsuking nano pamang kalungkutan. Ginu, mantabi kay kayo, At kekan timurin. pamamasa, King Maya Pabalita, agpangkang San Marcos. Ligaya keka, O Ginoo. Inyang mabibingi na, kanita mo ring aldoita. Nga nang sinabing Jesus, karing alagad na, tara, dalakit tamo king kangat baning dayat malat. Inyalik wandala ring dakalatao, sinakelaking bangkang sasakyanan ng Jesus at delakit de. Atin lang kayagnan, aliwa pang dakalabangka. Di natanging binang masikanayangin sa sapulanin ning mangatas sa alun ing bangka. Pauli ning dano malulog, alos may bugyang lumbok ing bangka. Jesus naman, makahandigya king meto nga kutsyon, king mulin ning bangka, matudtod siya. Ginising dering alagad na, Maestro, ngara, ala na naman keka nung mga matiyatamongan. May bangon ni Jesus at nga nakingangin, tuknang ka. At inutos na king dayat malat, tahimik ka. Tinok nang ingangin,
at tinahimik ing dayat malat. Kay ba't nga nakalingalagad na, bakit katakot siyo? Ala kayo pang kapaniwalan ka na ako? Deta nga nalaning maragula takot at kilabot. At ngaraking metong at metong. Nino kaya iti? Pati na yung angin ating dayat malat, maminto kaya. Ing mayap ng balita, ning kakatamong kaligtasan. Kapurian kaya ka o Kristo, makiramdam tamo po king umilya. Mayap yabak kaya kahingan po. Good morning. Ayapayamak po amo. Morning. Pamilyar ko po siguro keng lagyong ini, John Newton. John Newton, may bebe mga 1700s. Maging slave trader ya po. Yung maging kabiyaya na slave trader. Sabihin, mami salilang alipan. Yabi king makanya nakabiyayan, John Newton. At misan, kabang atsula po kano king barko, karin, siguro tinlampas ba yung pamisaling alipan, biglang king kalibot na ng dayat malat, may lakasing bagyo at maraguling alon. At ini John Newton, inisip na siguro mati na ako kanini nga na. Kining lakas na ning angin, alon, uran. Nyame nga diya nga na. O Diyos nga na, Diyos ko po nga na. Isalbayo ko po kaniting kalamidad. Iligtas ko po kaniting bagyong malakas at alon. Promise nga na. Sumisalba ko po, magbayo na ako. Kaya ko na po gawan pasibay ng pamamisaling alipan. At na namang imbalok to tagewa ko, kaya ko na po ulitan. At may salbaya po, alampasanit ang bagyo, tang kalamidad. Titwana na sinabi na, at migbayo ya, John Newton. Maging Anglican ministerya. At bang ilarawan na po yung maging Vienna kayong milabas, composing neto nga kanta. Itang kanta nga na. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was blind, but now I see. John Newton niya pong may compose kanita. Kalupad rin alagad, uli na ning maragula alon, uli ning bagyo. Kilala na yung apong Ginoo. Karin niya lalong ikit nung nino Jesus. Kaya po makanyang tamo kailangan dumalantang bagyo. Kailangan may kakalamidad. Sakit tamo kaya. Mamroblema. Baka nita mo, kilala tayo nga pong Ginoo. Baka tamo may mas tamot may gising. Na malugod at magana ka. Ating Diyos ay ni palaging kakatang kapakanan, yang isipan na. Ing kapayapan ng biyata mo, yang puntirya na. Ini pong pandemya ngayon pilit tayang pakintin dyan. 1 year tanang maigit. Susubiya pa. Lalo na kaya kataking bansa aking Pilipinas, pati na karengaliwang lugar, lalo na king India. At ang kaya, sabi tamo naman siguro, Timokyo ni, Ebanghelyo tangin. Ito sinabi na rin alagad, manyaman niya tutudi nga pong Ginoo. Kabang halos sasapak na danuming bangka, nga rin alagad. Ginoo, ano? Hala kang pakilam ng mga matiyatamongan. Siguro po, tangakakit mong
Kada Aldo, 200 lang mamatay keng COVID-19 kete Pilipinas. Miras daw hanggang 15,000 yata a day. Dahil may tuturan COVID-19. Munta ka king India, bababang 300,000 a day. Dahil maka-COVID. At ding mamatay, mag-average ng 3,000 a day. Just imagine mo ito, wala, massacre. Siguro, sabi tamo naman, Ginoo, wala ka bang pakialam? Mga matekeng ang kena. Wala ka bang pakialam kaya kami? Meto niya sigurong natural, lumwal king labi tamay, makanya nakutang. Putang ngakakit mong bala mo, wala yung pakialaming Diyos, king mga palyari. Wala ka ba talagang pakialam? Pero kaya katamo po, sabi ko pinandin ang kayan o rendeng maging dalan, bang migising tamo, bang mi masmas tamo, kami katago no ng Diyos, bang akit taming degulana at kabyasnan, ganaka at kayapan. Potang makanyan. Actually po, bali po keng kumpil, potang pakumpil tamo, ing meto nga makakayabe kitang ritual, yapin tampaling. Tampalingan ding anak. Actually, ini po yung atatandaan na rin anak po, tangkutnan mo lang ng may kumpil na le. Pero nung sabihan mong may kumpil na ka, nga mo, wala lang intindihan. Pero pa siya sinabing, may tampaling na ka. Opo. Itang tampaling nga kaganakara. Buri sabihin, uling may nasakit, lere kalingwan. Itang makanya nakasakit. Pero anyway, po itang tampaling, inaberekeng rito ng kumpil, siguro yung meto nga Kristiyano, paganakanan ni Santa Iglesia, yung kailangan migising ne, may masmas ne. King dignidad, abi niya ng Diyos, kaya anting anak ng Diyos. Apota, king kaba na yung panahon, kalingmanan nining anak, ingatin niyang tangalan, anting anak ng Diyos. At pota may pasasaya, kaya may pasosoya king kalokwan at karokan. Ngayta mong tampaling ngayta, yan pampagising kaya. At kalupadapin po rin nga naranasan tamong kasakitan, problema, kalamidad keng biye. Alam mo ilang tampaling na ng Diyos. Banggisinga na katamo. Dang i-shake na katang makanyan. At totoo naman po, kaya katamo, makanyan tamo. Ang kaya hanggang dumanas kalamidad ng meto nga tao. Hanggang sakit, hanggang may pase. Iniyagan na kayong Diyos. Hanggang, dumalang kayong makanya na problema, magbayo. Alam mo, anong ka-importante rin yung makanya na experience tamo? Alam mo, karnasan ng magkasakit. They can be religious and spiritual experiences. Pwedeng mangomberti, magpabayo, king meto nga tao. At ini pong pandemya, yang mas buri ko mong akit, na agyang makanya nga kakit tamo king paligid, pero dakal na rin magigising, may mamasmas. Nganapin, makagana ka king Diyos. Detang dating mga ding, mga dinala. Detang sisimba, agyang king live stream mo, sisimbala. Askas na mo, bas kinino pang Diyos, kukulay tanda ng ini, pati na extra Diyos. Ang po'y Diyos ko dahi. Ganaganang Diyos. Pati pineapple Diyos. Mango Diyos. Uli na nini. Makakaganakala. At kaya katamo po, anting Katoliko, anting Kristiyano, maniwala ta naman ng Diyos, lugod siya. Malugod yung Diyos. Pwedeng payalyan ng sarili na. Pwedeng kontran yung sarili na. Uling likas at natural kaya, yung lulugod. At pati lulugod, darapat mayap. Magmalasakit, darami. Tatayid para king kayapan at kanawan. Para kaya katama kanya yung Diyos. Maniwala ka manuali, makanya niya yung Diyos. Nga napin, nakataapi ba ito?
Kalupaning lugod na ning ima, king anak na, iniapi batay ng anak na. O itatang king anak na. Nung makantay ng ima po yung tatang, mas mimigit ang Diyos. King lugod na kaya katamang tao. At ini ay makasalanay uling paniwalang tamo mo wali. Maniwala ka wali, makanyan yung Diyos. Uli rin piling ay maniwala, sa salbanal. Detang ikikilala kayo, tatayrano king kanawan. Eh naman makasalali, king kapaniwalan tamo yung ugali na ng Diyos. Paniwalan miya, makanya ugaling Diyos. Malagod siya, maganakaya, malulusan niya. At siguro yung impong paganakana naman yung kaya katamong pamitipon ngayon, iyapin yung maniwala tamo. Itang makanya na Diyos, paniwalan tayo, panindigan tayo, at tunay tang manalig, sandal kaya. Lala kaniting panahon ng pandemya. Pero ita naman po maging ngarapin, derigo pong dempong Bombay, king India, ngaliwang bansa, pelagwanda lang stupidula. Mulalala. Bisa matita pong metong Indian, itang Indian. Interviewan de, kabang kitang festival dang, kummela yata, kummela. Festival, itang holy bathing. Mandilula po, magbabadlag ita king Ganges River. Balamatin lang something kapaniwalan kitang makanta. Nya millions la ring deng minta kitang festival ita. At ero asabat ng pulis, king Karakalda. Dikit-dikit la pa mag-face mask. Kiba't abi-abela pang sabi-sabi, magbabad king danum. At nga na nitang metong in-interviewan da, sinira ng COVID-19, ing kanakong kasalpantayanan. Anya makanyan, uy ta, abi ya karetang mandilo ka rin at sikit-sikit la. O na rin pong hanggang menakit king makanya na gigawan da. Super spreader yaking COVID-19 gagawan nyo, mulala kayo. Aling kaipin, diyan atin tang kasalpantayanan. Kailangan may misip tamo mo naman. Nganapin, dapat kapaniwalan. Tambalan meng dapat. Ayan, maniwala ka king Diyos. Mo naman gagawa ng kailangan na pamaningat. Na maka-face mask. Sikit-sikit la pa. Bala mo po kitang tingmetong kwento. Hiningmetong tao, hintayang makabisikleta king palengki. Para mamalengki. At likwa ng bisikleta na king lele. At baya me ko para mamalengki, may nga diya pa nga na. Ginuko pong Diyos, ikay na pumbala king bisikleta ko. Pupawaborin, mapana ko yung bisikleta ko. Kebit na kilele. At mintane yung may malengki. At mira sa mga 30 o 30 minutes or 1 hour mamalengki. Bibit-bitanin kayang pelengki. Anyang kabalik na. At yun pa yung bisikleta na. At agad na sa iking yung kayang itang pelengki na. Magpasalamat sa king Diyos. Dinaretso yung pisamban. At kebit na yung itang bisikleta king lele. Dinabya king pisamban. At may nga diya. Dakal po salamat kagana kayo. Po pepaborin. May wala ka na akong bisikleta kabang mamalengki ko. At kebat, nepo. Kalwal na. Hala yung bisikleta na. May panako yung bisikleta na. Anong kaya po, mulala tamo At pati naman mo yung pamagwardya yung bisikleta tamo, pagawa tapo king Diyos. Dapat itamo yung secured tayo. Ganapin, dakalya pagkabalahan ng Diyos. Tanay masyadong pagkabalahan ka rin aliwang bagay. Detang agyu tamo, gawan tamo. Detang etanagyu, ting panibala tamo kaya.
Nganapin po ning kasebyan. Do your best and God will do the rest. At kaniti pong pandemya, isto po, ingeta sana nilalako kasalpantayanan. Ay nagyong lasakan ng COVID-19 ng kasalpantayanan tamo kin Diyos. Bagkus lalong milablab. Misiklab. Pero kambi na po ng kasalpantayanan tamo, sukat balo taming, sukat tamong gawan. Pamagdisiplina kaya sarili. At itang dapat tamong tukyan. King saop na ning siyensya nga natin po. Bang mitok na niya ing pandemya. Kayan tabi ni kaya katamong kasalpantayanan. Iyapin itang dapat gawan tamo. Para mitok nang ini. Bakuna. Pong lang po rin yung patupad da. O din kayo pamag-aral makanyan. At kay ba't nanita, ipanibalata na king Diyos. Nung mituran tapo, kasalanan, ano? Huminingat tan eh. Pero agyan pong kasalanan na pota tinay mga liwang buring malyari para kay katamo. Para kay katamo naman, itang kaburyana, yan palaging makakayap. Yan palaging makaligtas kaya katamo. Amen. Amen. Kaniting makatakot at makaligalig panahon ng mikakalat at salot at pesi ng COVID-19 king mabilo kayato manalangin tamo king apong Ginoo ing kawangis ning gaindong manok isalikot na katamo karing bagwis na at balat-batan at itabi ring papanasakit kay katamo at etamo numano balang ngatang makibat king balang kayadwanan. Ginoo, iligtas mo kami kaniting sakit at peste. Ginoo, iligtas mo kami kaniting sakit at peste. Mikabus tamo sana kaniting COVID-19, ipahayag at tuparan ing maya pabalita ning lugod, king kapamilataning pamanyawok, karing masakit, karing may wala kabiyayan at kapanintunan, king kapamilataning pamakipakamal at pamanlalawe utang alug, karing atsuking mumunang linya ning pamaglingap, ding doktor, nurses, at aliwa pang medical staff, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, iligtas mo kami kaniting sakit at peste. Ding pamuntok ning gobyerno at ding gagawang batas, ibiyera sana ing kailangan na saop, king pamangan at kailangan na kabiyayan, at saop medical karing masakit, karing lilingap kareti, at karing pakakalulu at mangailangan, ape pasari niting sakit at peste. Manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, iligtas mo kami kaniting sakit at peste. Ding kapatad tamong miyawa king COVID-19, panandamanda sana ing lingap ampon lugod, ding karelang pamilya at komunidad, at malalagwan na sanang kumayap. Manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, iligtas mo kami kaniting sakit at peste. Ding kapatad tamong may walang kalma, pauliniting COVID-19, at may ngayango na biye, makapakirake na lasana, king kapayapan ng Kristong malugod, king kapamilatan ding panalangin ng Birhen de los Remedios, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, iligtas mo kami kaniting sakit at peste. Ngeni po adwan tamo ing sarili tang kayadwanan. Lubos mayupaya at mapamakalulong Diyos, iking Diyos, talapanulo. Maligdan mo kami, karing matamong mapamakalulo,
ikaming anak mo, may tatakutan at maliligalig. Pauliniting sakit, salot at pesti. Pakayanan mo ing mabayat apupusanan mingin. At patatagan mo ing kasalpantayanan mi, ban panay kaming manalig alang duda. At kapasubalyan king makaipamong kalingapan. Itiadan mi, king lagyuning anak mo, Jesus, ing talapakayap mi. Amen. Amen. Ikanta tayo pong dalit para king pamagsadya karingayin. Manalangin kay pakamalang kapatid, banting kay katamang daon, matanggap yara paning Diyos, si panglubos mayupaya. Tanggapan na saning Ginooy ting daon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king katami ka sa plala, at king mabilog ng Santa Iglesia. O Ginoo, tanggapan mo da sana, reting daon ayampang mi, ganiting panauning kasakitan, king kapamilataning upaya mo, magawala sana para kaya kami, panibataning pamigpakayap at kapayapan. Tiyadan miking kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ang Ginoo, mantabi kay kayo, At kaya kan timurin, yat nayo rin puso yo. makayat na no king Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo, a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat ampon matuli ding puryan ampon pasalamatan da ka, kapilan man ampon no karin man. Oy paming mapamakalulo, tinubod me kay kami Jesus, anak mo. Antimong talapangabos, ampong ginumi. Pepakit na yung lugod mo, karing pakakalulo, ampon mapipinpin. Karing masakit, ampong karing makasalanan. E nayagawa, ing ematbang mitmong pakalulo, king nanumang pamangailangan, ampong kasakitan ding tao. King kapamilataning amano, ampon biye, pepatutuana na king yato, king metong kang Diyos, amalingap king tao. Anti mo yung pamaglingap, ning metong ay pa karing anak na. Ulinita kambe rading sablang anghel, ampong banal, daralit ming ligaya mo, at ngaming kakanta.
banaloy pa, ikayong panibataning sablang kabanalan. Ulinita pagparalampumi, papanalan mo sa areting ayon king Espiritu mo. Ban para kaya kami, malyari lang katawan at daya, ng ginuming Heso Kristo. Bayami daw ang kusang loob, king pamaylas at kamatayan, kinuwaning tinapit, pasalamat siya kaya ka. Pira sa binyene, karing kayang disipulo nga na tanggapan niya itikongan at kanan niya. Itihin ka na akong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinuha ng kalis. Pasibayang pasalamat kaya ka. At dinyining kalis, karing kayang disipulo nga na tanggapan niya iti kongan, minum ko kaniti. Itiing kalis ng kanakong daya. Hing daya ning bayo talang hanggang tipan. Ami bubu para kay kahit para ka rin sa blang tao, banketa may patawaran na rin kasalanan. Data niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Gaganakan mi oy pa, ing kamatayan at pamanyab din ang may biyan ng anak mo, daramya kaya kay ting tinapi ng biya ting kalis ting kaligtasan. Naiming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapakmabaming pagamuha mo, king ikaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kimeto yatu, ban may ganap yung ilugod, kambiyan ng Francisco kaya kaming Papa, at Florentino kaya kaming Obispo, ading sablang pari. Gana ka muna naman di kapatad ming pepainawan at maninayang sabling niya, lalo lang talasuyo mong diyamong Elmer, Marcelino at Marius. Ading alwa pang mayang nabiye, tanggapan mo sana, king maligay mong harapan, pakaluluan mo kingan, gawan mo kingang karapat dapat magkamit king biyalang hangga. Ban kaya benang Maria, imbirhendo ng Diyos, kambenang San Jose, akayang esposo, kaya bering apostol, at ding sablang santo, at inupad kimalmong kaburian, king kaya kabaning panahon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, ipang mayupayang tutu, kagumning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Papaminto king amain tarapangabos at mibog king banalan turu, nga tamang yaning mangangas manalangin.
Igabos mo kami, O Ginoo, kisablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapaan, king panawon mi, banking kasawapanin kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan at biligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, kimpanyatang ng Heso Kristo, kaya kaming talapangabos. O Ginoong Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan nalakon ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiye ko kaya kayo. Emo, sana babalik dan din kaya kaming kasalanan, ing lawen mo yung kasalpantianan ing kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan at pangking kaburian mo, ikaw mabibi at magari manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo man tabi sana kapilan man kaya kayo. At kaya ka, Timorin. May kakapatatangan po, masaya tangan ng pupugayang kapayapan. Kapayapan, kakaingan. Kapayapan. Ngayong kordero ng Diyos, similala king kasalanan ng ato, noon tamang mayaws, king apunan ng kordero. Gino, kung matampang tanggap kaya ka, dapat tigkas may nga mano mo, kumayap na ako.
Siklawod tamo po. Panalangin kang San Jose, itamongan po. Bapo talalingap ning talapagligtas. Esposo ning nuwa na Birhen Maria. Kaya kayong Diyos, penibala ning anak ng bugtong. Kaya kay Maria, binili na yung kapanaligana. Kambe mo'y Kristo, mi katawan niyang tao. Nuwa na San Jose, kaya kami mo naman, ipakit mo yung metong kangigpa. At tayran mo kami, king daklat ning biye. Aduan mo para kaya kami, ing grasya, pakalulu, ampon si kanan pilubluban. At ipanluano mo kami, karing sablang marok. Amen. Amen. Orasyo Emperata, laban king COVID-19. Itamongan po. O mapamakalulu, ampon mapagmalasakit, ay igpami. Lalapit kami keko, kaniting masipit apamangailangan mi. Adwan mi keko, ingkambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Amigdalang dakal akasakitan ke kami, at may kamatena, karing dakal ataw. Adwan mingeni keka, ing balikdan mo kaming mitmong lugod, at yatsyat meke kami, ing makaulo mong gamat. Ing takot miking sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasignangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo, ing masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin mi, antabayanan mula, ring taong mitutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Ipanalangin mila, ring pekapon ming pambansa at lokal, ban mamili at salila mo, karyatang bakunang tutong makaligtas, kaniting sakit, at inggawan daiti, makasalikot, at bukod mong para, king kapakanan, ding memalen. Bendisyonan mo yung sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na, iting pandemya, king bansami. Ipanalangin nila ring doktor, narsis, at ding sablang lilingap, karing mi salunan. Ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan. Pasignangan mo ing pamagtagulaling, ding sarili rap, king pamaglingap ka ring masakit. Mula paboren miyayawa, kaniting sakit. Ipanalangin mila retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo la, retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapaynalan. Iti, adwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan ay hinduning Diyos. Mo sana pisawili nga kalismi kaya king kakulangan mi. Nune, bagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib. O maligaya at kanunwanan na Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsod, Ipanalangin mo kami. Santa Rita Nicasia, Ipanalangin mo kami. San Agustin, Ipanalangin mo kami. Patulunan ming Santa Monica. Ipanalangin mo kami. Manalangin tamo.
O Diyos, iba't karinggamat mo, tinggap ming panulo ning alanganggang biye, king kapamilatan na saniting sakramento, tamasan ming ligaya, king kaganapan na ning pamipakayap banwa. Tiyadan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabi kay kayo, At kaya kan timurin. ido ko yula rin buntok yu at maniga po king bendisyon ng Diyos. O Diyos, talalingap, dingatin kapanayan kaya ka, bendisyonan ming balayan mo, papanatilyan ming ligtas, panluwalo me, antabayanan me, ban mi timawa king kasalang, makapanyadsad lang parati, king lugod mo. Itiyadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Amen. At pag mo po bukas, abak ya pa po yung misa ta bukas na 6:30 ya po panapon o ding magtriduong masas la ring kapatataking balas burira afternoon. So, ikabit tayo pong abaking misa tamo kayo ni bukas. Ang ginuman tabi kay kayo At kaya kan timurin. at bendisyan na kanin Diyos sa mayupaing tutu, hingib pa, amponing anak, amponing banal espiritu, Amen. mayari ng kakatang kapag masusyan o may tanang lugaran ng Diyos, ating kaparatamong tao. Salamat, King Diyos. King Diyos. Dakal po salamat, maya po oras kay kaingan, at nimingap tang palagi.